Jotono nama kolonnya, saya foto nih Pak, coba lagi mesana sini sob. Angkoin masa-masa ke kejuruteraan ke Bali. Jangan dinaya, satu bermanai. Datang sudah pengusaha Pak Asuhan dipanggil. Saya Asuhan dipanggil. Saya swab mission dan ini nih bagiannya ikutan bagian pada sembang. Hambai, ini cengni to hatiwa paisok pajak, kaca joining program, South Bormura bicini. Sodota kami ni joto lukurok paisok pajak o cikonte program ni bisinte ini total 8 family 18 butar BJP te juda party ya kawai cini te promote hawa cini bubag rawai baksa cini land rights cini economic rights cini democratic rights hak kami ni thani o borok sungai baksa logero na hinai paisok pajak borno belai ke cini te promote party ne ngoi te ane ব্যক্তিগত ne ngoi hambaya phare फाइनाय सालतेबो ओ आमसानि लुकुरावबो फाइनाय होनो आसा खायो तानेके जोंजो तन साइमाखा जे चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि तिप्रासानि जे हामखाय निबागै चबा खाय तंमाय न लुकुराव ताबक जतन तुलुक तुलुक सिबायखा फाइनाय सालो बरक गहायनि तेचा गानागिनि ताकु बुकुरम न बरक तेसा सानाय हाय होनो आसा खायो जे तिनि टोटल 8 फैमिली 18 भोटार जे फाइनाय रनो चीनी all amsomani pandawo chini block president YTF TWF Tipramotha teibo chini land allotment committee ni chairman teibo oroni bisi in charge joto nu tongo all amsomani pandawo nge bilai khe hambaya phare ini ketal khe chini family wo phaimani bagai borona hambai na bagai nang belai khe bini nai bu bini teidul mung belai na hamza gutan asang nang age bor jaga tomani bor party hobe आगे अंगले के जगह तंगे को ताबुन पुइला बनो लगर नहीं नहीं अंग खाइता काय थापी कहते काय थापी बकरा रंगू काय थापी कहते